صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله بأدنى di Atuhwari Bandung sahabat serta Bandung umat Islam iman bertedap dalam ibadat Allah ya Tuhan. Nabi kekama iman bertedap dalam ibadat Allah ya Tuhan. Nabi kekama beruh dalam taat. Nabi selamat iman dalam badan. Nabi kekama beruh dalam taat. Nabi selamat iman dalam badan. Nabi bermerdeka malam rahmat malam Jumat bulan Ramadan. Nabi jelatin awal sekral lampu berjet memberi jawaban dengan gerakan nazam selawat berjerahi tinggalan dinul Islam. Nabi berdepan kamu batiti bersadan Nabi janjongan alam bersadan Nabi janjongan alam. Nabi kamu jadi kulan Nabi nebuka kunci pintu syurga lapan nebuka kunci ke umat Nabi yang tim sembahyang ke umat Nabi yang tim sembahyang dalam syurga namun hayati budia dari mano-mano di dalam syurga namun hayati budia dari mano-mano di dalam bandihaya sampor kaki bandigasyo isyam sumbang bumbang gendrang bandigasyo isyam sumbang bumbang gendrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.